Babu? Yes, very good morning to you, Michael Rando and Ben. Very, very good morning to you. Very good morning. Beautiful morning of the Friday, the 13th. 21. Oh, it's today, the 21? Yeah. Oh, pinakapakalim. It's very, very long. Because I'm a very busy man. Sometimes I can speak in the English. I can laugh English, bark English, and sing in English. Oi, how do you laugh in English? Oi. Kila sonong ko lakon to na party ba Iya. Iko sabong ko na fruit cocktail sa ba? Iya. Are na bare ko gunu wine ba ya? Iyo. Oh, no, wine and dine. One and dine. Cocktail. Iya. Cocktail you cockroach. Cocktail. Kila sonong ko tamata ko na sonong tamata ngunu bango rondon dre. Iya. Kila matangaya na dre lasu. Kila ya bakay English laughing. Oi, English laughing. English laughing. Kiko ko tamata kila chunga ibale ke don na tamakala sa. Iya. Ko la konta na bonwa kila. Ko jobina ka ko la ko kila ko menumundre ni ko sinani la konta na function kali bubaya kita kanto na hotel ba ngendrende valilia. Iyo. Kila na bosa na drende valilia. Iyo. Ko ngono bango ko kila ka talono bat ke bakay may killer nando na executive level. Yeah. Ko liya bula Mike, how's it going, the business. Iya. Oh, that's how Iya. Kan dona talo na to kono. Kasi ni Manila sa no talo ikondre nga. Oh yeah. Okay. Tan ke makasasota mo te Iyo, ke kemrong ni angon. Ke talo may keli ko. Iya. So sometimes the English have to be like the England of Great Britain. Oh, the different kind of laugh. Yeah. Saya may keli saya kenda ba. Yeah. Aun do sonong do la ko le business. Lebu nangono ko la ko nandi. Program do kila nungu business. Au sindo kila nungu auto vile nungu English au bulida babinaka. Yeah. Eu posso nungu client deals. I'll buy 500. I'll supply you 500 pineapples and watermelon, whatever you need, sir, and I'll give it up to the apprehension to the depreciation of the price. English. And I can sign the check now. We can sign the invoice and the local purchase order, and then would you like it today? Delivered today, and even I put it on the freight. Yeah. Then I can. Gorike nunggu client ya. Ira nunggu client ke. Hey, what you want? One pineapple, one watermelon. Ano na mo client na market different Michael, you have to talk like that na ena settle na muna. Iya. Right ba gini? Wala ba kayo ko talno chuko to dono kay balangin dono cocktail na. Boy, namun dede you have to garaw na. Michael, you have to run. I can't drive. Kung kay balangin na rongo do namun dede ko lan no katalangare. Right ba gini? Oh my goodness, where is this fella from? Right ba gini? Iron dede ba? Kito. Ana right ba gini may matanggalin dede. Pero sa totoo nang kasi ni buli may tabiw ni ko sa first time in that school. Ko sa time sa chiko na kornibuli ngai ko sa totoo na ulo na do na marama sa big hefro. Ko sa duran, good morning student. Sa chiko na nangoni buli, good morning sir. Okay. Make sure take out one book and read. I want to see you reading, not staring at me because I'm not a lady. I'm a man. Yo ko ngai ulo na kale buto bata na marama. Ndambe chiko ko reda chiko ke nangone ko to side chiko ko. Bata ko reda sa. Angona turanga ko ulo na toto bata marama. Dona boy ndambe chiko ilu time ray no kasi bulu ko side. Side ni bango kasi bulu bi ko right ani ko ngai ndenda. Kaya tuko na bigay kasi nabula, hey, stop laughing in Fiji.
song anaka megeli kandina. Even when we gonna have a dinner, Ben. Yeah. Kila nangona kendale kana kina. When we have a nice dinner in a nice cocktail party or a wine and dine. Yeah. Kenda sini pakai kana nudo chiko ivali. Yeah. Gondo tani ke na knife. But kina naman ko na fork na Dula. Sanga. Make sure you use the knife and the fork. Mekana na linga zabe ko taraki na ondo nile nungu klein drivala ngondo vaya seranga. Do vaya do na pikini biuke. Iya. Yo vaya necktie. Yo matine na yango na necktie vestu na ulun. Ya klar na toa e muswa binaka klar. Ke chiko ibale sengai. Tarang beli Ikia mekuni kana vaya. Iya. Munu mana kana balai munu wai. Kana balai munu wai. Right bang gini macam. Tidak tu kau nak. Yeah, thank you. But anyway, Michaelia sonaka. Orang ada cukup nanum do talunai boleh tersonang wanebuli. Kila na dona. Saya nakando chiko iketena na hukum. Iya. In English hukum. Hukum. Kondo na vetorong idakchui koribuli. Oi. Tokono kasini boli. This is beer. Yeah. This is a jar of beer. We'll put one hukum inside. Rongo ngoboli rongo raida mana nakango. Go this is beer. Kona beer kantina beer. Beer will na hukum. This is wine. Iya. Beer na hukum iloma. This is whiskey. Whiskey, you know whiskey? Yeah, we know whiskey. My father drink whiskey. Put the hukum inside. Songo na kede na ja. Koma na wai na mineral water. Koma na mineral water na wai. Ngi biro na hukum. Biwangon ja matagang lo rongone kita na lestel mai kita na gay study tak na kango. Yo binaka. Sera na buli. Are ochi na buli. Suka na buli. Sera talang rokon. Tan salah ko ibalik. Suka na buli reto les mai Monday na first thing in the morning. Okay, rangone. Yo. Science. Wango dola bayar na buka. Bitabango na ja, mata ni ja beer. Matabango kan karuan ni ja wine. Kan katol whiskey wine. Ataban daw raida chiko. Yon na beer na wine na whiskey mate na hukum. Na wine embula chiko, engalwa voki chiko. Bango what you people le na daw buli na kina na matanggal ka bango. Raida na hukum sinberendo nongone ochone konta bicho muri. Isaka. Kaya doon na tamata ngunong biya, ngunong wine, kaya na whiskey, na mati kaya na hukom laman ikatena. Kaya na naman kasama, kaya doon na tamata ngunong biya, ngunong whiskey, kaya na wine, mati kaya na hukom. May kailangan sa talang ng muli. Right back, we'll see you on Monday, Mike. Make sure sa chiko dono banua koi ko mengaro na binaka how you laugh, how you talk. Kere, how you eat, Miguel. How you eat, how you see it. How you see it, Different kind of friend, make sure. Different venue, different environment, different situation, different cardiology. Right back, Yeah, Tupeni Bamba from Rescue Brothers. Oh, Dr. Tupeni Bamba nga? Nay. Galang kasi rin talaga Dr. Tupeni Bamba. Not that Dr. Tupeni Bamba sing. Oh, posotio. Iya, engkau Tupeni Bamba. This is Tupeni Bamba from the Rescue Brothers. Same area as Doctor. Sini ba kawakan ni ba't kay Efraim Bamba? Napakalalakan ni Rongo ni nagkaroon ko tutukan na nakira pang matelete kaya na walo. Nakaloko tukunan na Prime Minister ni Kani Vewali na itukutukan na City ni Rambuka membalata na yala ni Tambavale Mernatara ena nondo benua. Taruti ka mga beso hindi natangani ni yote na kena kune na nona itikitiko na Marwana.
Raha may vinga titiko na songo ni mba Riverside Festival rua na vita dini ngona leo. Kinangito vaka edhori elevu na vivi sau kini Fiji Airways ndrua vaka na mata kinangito kene Sydney race. Rai sangani na vito mwana tiko kina timi na mwoni madhongo na kapitani ni Cornala Sharks. Inge na makana kena pa matele itaki walu na kaloko. Vinga rabitale ni apenisa wang